Shubor nakaslem jong unongsan hima. Samla and lang sawian ubabat kum Education Secretary ka Hanyotap Youth Council ulapan deka RTI nakatanat kampo iyang kari India ban panjing syai halor ka jibompat pentri kam ya ke line permit ni ILP ha kejela. Ulong bakamat kadai halor ke ka jinglong jiman ka benta halor ka resolution balapha deka Meghalaya Legislative Assembly bakentup ya baro handrup hongut kinomi khmat nadu usnam ahaja khat khandai. Nang ta ulapan jing shairu halor ke jawab bakatanat kampo iyang kari India kelapha syaka sorkar Meghalaya hak bede bagajing dawa pentri kam nya ka ILP. Kumjuru hakani ka RTI ulakali bakat nutli kichinyalang belapenlong hapdeng ki he sorkar ka sorkar pedeng bat ka sorkar Meghalaya nadu usnam ahaja khat khandai hadu menta banyakran halor ka ILP. Usamla enlang ulabu jing keliru basakat no kan chimpor baka sorkar pedeng kan menjur ban pentri kam nya ka ILP ha jela bat ki daw ni kitenrai bala penslam ya ka sorkar India ban pentri kam ya ka ILP ha jela. Habakaran chegla pathai khobor mdaga sngi kalai phoi tarik naitung arjar phusan usamla enlang ulapan pau bagani ga jingpan jing shai halur ka ILP kadai bantep bahadu katno ka sorkar pedeng ka shimkhyai kani ga jingdawa ka jila ya ka ILP bat ukarmen ru bakatanat kampo iyang kan jubab ya kani ka RTI junga kum education secretary jongga HOC sangkme kani ka sngi ngawan ban lingba jongpi kilat thai khobor ba ban penpau pajba ka bede bat ka RTI ini kata ka right to information abang ala file siya ka so public information officer jong ka home ministry ang kaya po New Delhi mo kanay ka RTI ka ba ngala file ling ba siya ketika home ministry mo kaday halor ka mat pa ko subject ILP dari kata ka inline permit ka ba kipait ba jong ka jela bat kum ka jela hibor ko bay idang ki idang kasar haduk menta ilai ba ke influx mo dangshan gi ibu ke influx nakaliang jung kasokar asam kala berngem bahkan be krat baka penher krat kita kibre ki illegal settler ni ki Bangladesh ki besong shna hang ki apo asam ki na kita ki jaka ki ba maki ki occupy ke belang hadu sipo lak hektar ka jaka mo teng sutho bakadan sisa kata ka threat bat ke jungma ya kari bat ke jai pendri kam tame ke jela ke jungi ka bede limar bangim dan kita ki mechanism dan kita ki anya dari ki ba tenge bat ki ba kam ki ba klan ki ban nyadang ni ki jungwan ko kertap jung ni ki bar jela bat ki menderi bat ni iru amtang kata nak report skpor ki sang halang baper ki sang samalasnong krishnong ki jiyo bat ro ki ta ki Bangladeshi mo ngathi na po ki time border bat kani kapini baka kata influx sapo ka jela Meghalaya ka jur hadu kata-kata bat kani kabu ka jema ka bakra hadu kata-kata ndrai ka ika ba pelongpat yang aku education secretary jong ka HOC mo mangan falik ni ka RTI halor ka ILP syaka home ministry kalong bangi iru nakapor ka sokar nadangi kan ka sokar Meghalaya kala file o kala adopt ka resolution mat pas ka resolution nam taban pendekam ka inline permit hapo ka jela hosnam arja kat khandai hau bna disembah kat kakana tarik bat larangi kan menta hadu menta arja pusan mah nilayo ke government artam ke government kata kadai ke MDA government hapo ke jinglam jong ke sukar NPP ndrai ke besusi kalong ba hapo kini ke sistem nadu arja ke kendai hadu menta meneh mah ni ba habadan kanu kata ke influx mah kadang kanu kata ke influx sama sabar ke sukar ke supin yele ban pengkel ipai ba dak ba mi ki media bat keren ki media limba kita kino mi khmat jungi mo badong baka sokar kan budien ban pitr kami ka ILP leni bon ra kita ki anya dari mo hadai ke basosi kolong ba nusnam nuwe usnam ka juhi ka tactics ka ba kani ka sokar MDA ka pitr kam mo ban penbit upai ba badong ba ho nyiru dan ya kata ka spirit ban pitr kami ka ILP bat ni khamsham la song klikti ban budien ban pitikna ba ka jalan kaya kan yo ban pitr kam ka ILP deh lor kani kanogram ba khnam ki pai ba ro insha yang jong ka HOC mo ila file kani ka RTI syati bat ka jingkli ka bangila file ti kalong ba limba kani ka RTI kalong ba kai ka current status jong kata ka resolution ya ka bala pas ka Meghalaya Legislative Assembly ka bakantup ya baro kin repungut kinon kman limba kani ka RTI ru ila keliru ka query sa ni ka concern ka ba nakalian ko home ministry kala convey siya ka government of Meghalaya ka bidai bat kata ka jingdawa pinter kami ka ILP limba kani ka resolution bat ila keliru limba kani ka RTI mo ka nutli ki meeting ki bala conduct hapadeng ki official jong ka union ministry bat jong state government hakini ki sinam naru arajar ka kendai hadu mentamene bat ila keliru limba kani ka RTI ka ba kaipat hadu kanu puar moh sakat lu puar ka simpor ka union government ini government of India ban kan menjur
ban ya kata ban Peter kami kata ke nilai permit bat ke part kita daw ni kita rai ba penslam mo ka bede bat ka jimenjur jong ka sokan dia nam ta ban Peter kami ya ka nilai permit hapo ka jala me khlia kompolong lampat ke juk ke jala sete sene setan ambi ni mo ba kontap ka Manipur jangan nges bat kumangiru ki nongiram sang bahalang khamtam ka choisi ka bede ka wai ka kenhuan ma ka ba ni dagki dan kesar haduk mata mendem ban dawa ya kata ka jing dawa ban Peter kami ka nilai permit inget skam ba nakalian ka home industry kan jubab ini bat kan mas skam paling ba kan ka jubab mo andang ilayo ni sa shai haduk ka sokar me khalia ka dan shan em ka thong ban Peter kami ka nilai permit hastu ka dan shan em ka jingkit kli ban yakran ban chimkha ba ka jala me khalia kan yo ya kata ka ILP ba Peter kam bo ka jala me khalia ba ling ba kan ka arti air su tho shai mo hatu ka government of India mo ka dan em ka favor lagi ka dan em ka kamon mo ban Peter kam lagi ban menjor ya ka jing Peter kam ILP hapo ka jala tengah nges kam ba ni hadin benglio ka reply ni sa pensai pai ba biang rai kani ka jing wan jonga ban batai halor kani ka arti kalong khnang bu pai ba on shai mo yimde ban sa dom mar badu mata isha yalam bakla na kapor sa kapor ki pai baro ki keno be ka sokar India rai gidan be keno ka sokar me khlia ta bangim tep mano ba dili mo mano bum tre ban ay kata ka LP rai lemba kani ka arti angin step shy ba mano pat badan kti ani mano pat kita ki let's say great state government lan ka central government ka buman bat ka bum tre ban menjor ban Peter kami ka ILP hapo ka jalan khalia te khindiat ba anlang ini handai pat yak ban ong ba kata ka ILP ro mentakim da khamya bisngo sila ina kumbala le kelet ti hatu pisngon yang ba hatu kani ka sarkar jila jungi ka simkhian yang kani kamat dani ka sidai kumbu ang pi ka supin sa umdum sa ikipat ba tamus pin bi ba kata kamara si kalaban telakam oi kumbala keren mo nakliang presiden rang ba juga cusi ba ron kupar sedam ladap ban kan thojur medin mo hai ka bede bat kata ka MRSSE bat ka ILP oi kumbang itip sai kema MRSSE umla ban telakam ni gibre nadu ka entry mo rai Kibril inda ki leo mandrong hang ni haduk matamne ki provision ki badan MRSSE kimla bantek la kam ya kita ki jingrung jingmi jung Kibril mo rai dengan pher pa ka ILP pa kani ka wei ka provision mo ka bala bantek la kam nadu ka entry but kumjur ka exit mo jung kita Kibril ki barung ki babi hapo ka jela meglia semua ba hawa ki menteri mo ke menteri sokar hapo ka sokar MD ki persang banyalam bakla yu pai ba ki persang banyalam bakla na ka wei ka pors ka po na ka wei ka sport ki persang ban terkti yala demo da ka bakno bet tangi ka sokar India rei nyimtep shai ka ai ka jumut ka joki rei habang pet ban ni saki ni i ba ka sokar Meghalaya i bat kombang ni irop ki menteri sokar ki kran ka pos ka pormo kimda amin community than ya kata jing Peter kam KLP reki ai ban baik ba ka sokar Meghalaya kan Peter kam ya kata MRSSE dan i ba kan ni ka pen i ba kini ki nom ikwat jung i limba kan ki sokar MD kimdan ya kata thong kimdan ya kata jingmut ka beskam berkin pursue ya kan ka mat ILP khamtam ya karne ka resolution ka bamagi hi kilapas nam tabang Peter kam ya ka ILP bat ka sokar India kan ni ka pen i ba ka sokar MD hi kimdan ka chikit kle hendai ka super sang di darab jat LD tang ban light pat ka kenyat pat ya kan ka resolution ka maki kilapas ka sukar India TVI patnya yang balik si kan ni gajing menteri ni gajing jang kira kala pandai le gajing anam san na nani kala pandai ketan sekalian dat oi kembang itep sama ngimlalen kata kidan ki menteri sukar baru mah apa pun ka sukar MD kiba yo nong ni ki yo profit pat limba ka vote dang jogi barjela kata ngimla len bat ngi iro hoi ipet ladang ipet hagaro ka jing buhay snong jong ki tu ki muslim mah ki Bangladesh ki lajur hado kata dai pipet ki plain belt area le la occupy lo ki khar muslim wang is tho ba kanai kadai ka vote bank jong ka sokar NPP bat jong kini ki party ro ki national party beran hapo ka jala let's say dai halor kani kanorem ba kini ki national party mah ki leader jong kini ki national party kim dalang favor than ka lada habide bat ka ILP namar mi tip sha ba ki provision jong ka ILP ki long ki baklan bat ki budan bor hado kata ban tek la kami kata ka influx